Era mtumwa kuma nturene miriki antu betwe gembe na atete oturo kumania na murimo wa kolera bubu ni kuringana na murungamiri wogima ndene sub county ya Mutwate nwekana ke Kiambuki akiaria na mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntereu Nicholas Chabari kana ke nongerete na kuga kuri na antu bangi batano bakwirikana kugwatwa ni murimo juju indi ni betete na mbere kwamukira utungata. Moyo aturaibairwo na rendio na yetangaza wana TV ne ati ni yukuwata antu ya kolera kago kipindupindu kwina antu bathatu turetere sibitari ya Mutwate kwetwika abautaika na kwanja na antu bau baumbeli sana na baya Mutwate sub county kwa hivyo kankwira antu betu ba Igembe North beri kwimenyera muno nontu autimpuriki une kinyite na uri nditira turiba TV ne na gikunjira kwamukira kwa aje ababanda gitari munene gwa Mutwate etwe ekanake Ekambuki ariuga ati tayari mukuru mwanarikitie na utotoro obwake ntugo ye munthe erukiri na mwanka athaino ni aje bana wamwe na uju wa batano barabarikitie na kuonekana bana murimo wa kolera cibitari ino ero getura na the first two cases irari mukuru na mwanoke. So I think we kwa a day earlier. So bare tabadiriri roiburu. So twali obekira roi then unfortunately na arukire mse na kwire. Ndo bare tabadiriri buru so ku stage obako yake una kolera. Ukare mwani utede kainda lakini mwana reo. Then kubangiwe ire badatu so kuina toana tungi tudatu. Tuigire na tunye turara lakini bakari na murimo yote very severe, so you're a mild disease. So in total tuna kesi 5. Yes. That's including umo kwire, so bana by what diver to manage. Now all of them are out of danger except now mukuru kwire. Maybe ikubakuma village the same kana bakuma the same village Bonde Meriki village ndingi akurimo yakwe travel tena je Garissa kidogo ndingi kinyo kadata itwe ndingi na those jams the Vibrio cholera jams so akinteract ya bude bana watro ende kana ake ni karumite Garissa na itara kara kinyeriko karambire wasuke kambere na kairweso nabo tuko bwa narua thainyanya cio tukwira bambire aswa na kamwali kake kangi uri ogwende wito waku ibore gomba kwira kirinde mukahinda thaina ntoimare Christmas na utubera ni very commenting hygiene kudambajara na kurea bibia streets because cholera basically kuma ikioro kuitagikanywa so it's fiko oro so anto bachimina kudambajara kwa avoid kurea bibi tumetekimisho na tuele kwa kumentin oderu kinya kuna Theodorano ndio imekuwa na 5 kwa to the Christmas, so let's try to maintain hygiene muno na kudamba njara murimo yoyo buruka na yo etateri loi twarie ni ora kombeka tuerio kwimenyera tuengwa ate okabero ithirikare atokabera nya batu to bati wikabera nya tuengwa murimo yo ni yo mwe sana na utimpuriki ungie ke okinya ke oroki kiumeto ni muntu eke okinyethi eke otongethia kana kakwato ni murimo kana inye ke otongethia bia kurebira ukurea uwe no kwala liondo njira na intabi bingi kubi korua onto wini ngondu anjira na nduku maruare ngona kwena tare ndendelea langwe urenge kuma Mutwate Igembe North Nicholas Chabari.